سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی لە بەغدایە حتا دوکیا 5 کۆمبوون ئەنجامدانە و کۆمبوونên wan بەردەوا min بۆ چارەسەرکردنا کێشەیên di navbera Hewlêr û Bexdayê li gorî binemayên destûrê herwiha yasayên berkar li Iraqê. Yasaya bûcey ya hemwarkirî lê Perlemanê Iraqê bû pesendkirinê maf û şayisteyên darayên xelkê Herêma Kurdistanê têda ji yan jî Encûmenê Wezîrên Iraqê hatiye pesendkirin û li çaverêne biryar lê Perleman bihête derkirin û ev yasaya ev bûce bihête pesendkirin. Bi giştî lê ser hewlên çareserkirina kêşeyan li ser binemayê destûrê ji Diktor Viyan Dexîl peyvdara fraksiyona partî lê Perlemanê Iraqê dipirsin mêvana me ye. Diktor Viyan tu gelek bi xêratiya Kurdistan 24 Serdana Serok Wezîran Mesrûr Barzanî bû Bexdayê Evrûke û kombûnên wan weke seroka fraksiyona partî li Perlemanê Iraqê çawa dibînî? gelek spas. طبعا ام همي زانن اوا یکم سردانینا بو جناب سروک وزیران هرما کردستان بو بغدا بلکو اوا چندین زیارتی جنابی لبو بغدای لبو چاره سرکردنی گلک کیشه هيا لبینی بغدا و هولیر حتی استا حلی لبو ندوز رایتوا براستی امن لروی انسانیه و تماشای او موضوع دکم دبینم که حتی چند سروک وزیران جنابی مسرور بارزانی خمباره لبو او وضعی که هریمی کردستان تیدایا بتایبتی موچه فرمانبران که همو مانگه کشیان هیا و او چند حریصه بیت بغدا و گفتگو بکاتن لنفسي وقت كجنابي دزاني وكهمومان دزانن وحسب دستور عراقي كأوا ما فشي دستورية لبو فرمانبراني هريمي كردستان بلام أو كيشاني كهي لبغداد وناتيجيشتن لهندك لسياسة داركان لبغداد لا وضعي هريمي كردستان كهريمة شي دستورية لبهندي هر فترة كيشمان لبو دروس تبيتن مراعاتي جنابي سروک وزیرانی هرمی کردستان همو جاری لبو او موضوع او گفتگو کردن لگر سیاست مدارکان لگر جنابي سروک وزیرانی عراق لبو او موضوع زور گرنگا بلام او حقا چی دستوریه فرمانبرانی هرمی کردستان لبهندي دبینی لنفسی وقت سروک وزیرانی هرمی کردستان باسی لکیشکانی دیش دکاتن چونکه اگر بتسینا سر دستور و تطبیق موادی دستوری بکن او همو کشانه حل دبیتن لبهنده بردوامی او زیارتان زور گرنگن و اپشانش داداتن لکنما و لکن بغدایش که سروک وزیرانی هرم چند حریصه لسر ما فکانی همو هاوڵاتی هەرێمی کوردستان بدەستهێنانە دەستکەفتان چارەسەرکردنا کێشەیان bi diyalog û li ser binamayê destûr û yasayê armanca seredana Serokwezîrana bû Bexdayê weke berdevka fraksiyona partî li Perlemanê Iraqê nûke yasaya bûceyê ev sal li Iraqê ew pişka Herêma Kurdistanê têde hatiye diyarkirin lê hindek kêşe hene li ser pesendkirinê bi taybetî di nav lijneya darayî de. Aya hiç kûdengiyek bû pesendkirinê heye ku yek ji mijarên ku Serokwezîran گفتگو کرد افروکه متچه و بودجه بالتأكيد قانوني بودجة يكك لا قانون كان زور جرينجن همو صالب ولو أو موازنة إيسي صالبو بلام أما همو صالح عندك تغييرات تعداد بيتن هاتني سروک وزیرانی هرمی کردستان لبو بغداد لو روجانا كأما يعني لواني باش دو سي روج دنگ بدين لسر بودجي قانوني بودجي بستوسار اول بو تثبيت كردني ما فكاني هريمي كردستان اول زور جرنجا او گفتگو انا نك حتى اما خلقي دي بيان برين او ما فكاني ما بلام حتى او ما فانا فعلا بين تطبيق كرنو او كيشانا محاولة كين حليب كين بودجيك لو كشانيك همو صالح اما مشكله ما تدا هيا لبهندي استا او سيروجيتكا اما تصويت دكين طبعا يهندك كيشه هي لسه موضوعي بلام بتصوري من
لەگەر طبعا کە فراکسیۆنی پارتی لە پەرلەمانی عێراق و لەگەر لیژنەی مالی و ئەندامەکانی ما ئیوی پارتی لە لیژنەی مالی هەموو هەوڵی خۆیان دانایە کە مافی هەرێمی کوردستان هەموو هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان و مافی فەرمانبەران بە فیرۆنەچیتن و حەقی خۆیان وەربگرن و طبعا ئەو سەردانانە دهێتە چاوەڕێکردن و یاسایە هەموارکریە بودجێ ئەفسەڵی عێراقی بهێتە پەسەندکردن بێکێشە لە پەرلەمان ئەگەر هاتوو بهێتە پەسەندکردن دیسا کێشەین جێبەجێکردنێ چێ نابن بتایبەتی گەل هەرێما کوردستانیش بەرکوویە بودجە هەبوو دیسا بقەر موچە فڕێت کرد و پشک پشک و حتا نوکێژی حتا ئەڤروکێژی ئەم تێدابین موچێ هێزین ئەمنی نەفڕێ کریە ئەف کێشە دێ چارەسەر بن بپەسەندکردن ئەو سەردانانەی جەنابی مەسرور بارزانی لە بۆ بەغدا زۆر لەو کێشانە حەل دەکاتن کە تطبیقکردنی بودجە کێشەی تێدا نەبی ڕاستە ئەمە دەنگ دەدەین لەسەر بودجە هەموو مافەکان تێدا هەیە وەلەو بودجێ ئەخیری زۆر بەدیتنی من زۆر لە مافەکانی هەرێمی کوردستانی نەدا حەقی ئیستحقاقی خۆیان نەدا بەڵام حتى حدك باش بو حتى حدك تفاهمك هي لحكومتي بغداد لبو مافكاني هريمي كردستان بلام كشي تطبيق مان هيا ولنفسي وقت زور شتيد كمان هيا دبي اما بين حلكرن اوانا دبنا ريقايك لبو نهشتني او كيشانا وكو قانوني نفط وغاز وكو مجلسي اتحادي وحتى اما همو صال مشكلة بودجمان نبيتن همو ما مشكلة رواتبي فرمان بران ما نبيتن حتى جنابي سروك وزيران يان سروكي هرم مجبور نبن همو زاربين بغداد حتى لقر سياسة مدركاني بغداد گفتگو كان درباري ما فكاني هرمي كردستان مفروض سروك وزيران بخو قلتيا يعني همي منجبو ورقرتنا موچه خورين هرما كردستان تبيت شري بكين دكتورة فيان جناب هواج بيجيتن بپەسەندکردنا vê yasayê mumkin kêşe bû cêbecêkirinê êdî çênebin hîviya gelê Kurdistanê û armanca Serokweziran jî vê seredanê ev e. Xanima Viyan Hewedî du Serokweziran piştî kombûna Encûmenê Wezîran behsa madeya 140 kir gotî bi hîç rengekê sazişê lê ser navçeyên madeya 140 nakin û destberdar nabîn. Ev didemekî de zor dengên neşas li Iraqê li ser cêbecêkirina vî madeyê hene. Aya derfet û îmkan têda ye bi diyalog û li gorî destûrê kêşeya navçeyên madeya 140 di nav wan de şingalê ku warê we ye bihête cêbecêkirin? مادەی 140 مادەکە دستوریە ڕاستە مەگوڵێ بووە گەلک جار بەحسی ئەوە دەکرێتن کە ئەو مادەیە نەمایە بەڵام ئەوە دستوری عێراقی ئەو مادەیە دەمینێتەوە هەتا ئەو دستورە مایە ئەو دستورەش لە 185 زیاتر لە 185 خەڵکی عێراق دەنجی لەسەدایە مادەی دستوریە و دەبی بێتە تەطبیقکردن ئەگەر ئەو وعیە هەبا لە سیاسەتی عێراق لە 2003 هەتا 2005 هەتا ئێستا و تەطبیقکردنی ئەو مادەیە ئێستا زۆر لە کێشەکان حەل دەبوو چ لە کەرکووک چ لە شنگال لە مەخمور لەو مەناطقی مادەی 140 ئەوە یەکێک ئی دووەمیش هەندێک جارێمان لێ دەبیتن کە ڕێکەفتنا شنگالش خلاص وەختی نەما بەڵام ڕێکەفتنەکە زۆر گرنگ بوو لە بینی حکوومەتە هەرێما کوردستان و حکوومەتە بەغداد کە کێشەی شنگال حەل دەکاتن بەڵام هەندێک دەنگ هەیە حتا نایەنەوێ ئەو اتفاقیەی جێبەجێ بکەن بەڵام ئەو سەردانانە کە تەئکید دەکەن لەسەر مافە دستوریەکانی هاوڵاتیانی کوردستان چ اتفاقیە شنگال چ مادەی 140 چ قانونی نەفت و غاز بودجەی هەرێمی کوردستان موچەی فەرمانبەران ئەوە تەئکیدە لەسەر حرصی سیاسەتی هەرێمی کوردستان بە تایبەتی پارتی دیموکراتی کوردستان و بە تایبەتی جەنابی سەرۆک وەزیران حرصیان لەسەر مافەکانی هەرێمی کوردستان و هەتا چ حەدێک ئەوان نابینن کە کێشەیەک هەیە کە بێن و گفتوگۆ بکەن لەگەر هەندێک لە خەڵکی بەغدایە کە
بحق نابين كأوا ما في هرمي كردستان. باشا هل وشاندنا قرار مجلس ثورية عراقي وحتى نوكجي بشتي 20 سالا هل وشاندنا رجيما بعث هيجي كاربيت هتاكرن يه مقدوريته مظلوميته جوان قرار وردگريت كردين نافچه آماده صدو چلن لبرلمان عراقي چلي هاتو بكي وجهشت ممكنه بهنا هل وشاندن؟ ام بردوام سر قرار طبعا ام هم زان قال قرارات هبون يا رجيم عباس درباري ماده صدوچل درباري يعني او جهه ماده صدوچل حقوق خلكي ارديت خلكي افا ام بردوام من البرلمان العراقي فتره بهالوش عندنا اف قرارات محكمه الثوره يا قرارات حزب بعثابري طبعا هندق جار كيش هين السر بموضوع يجي بلام يعني تقريبا قالكش اندام البرلمان نبس بارتي يعني كتل الديجي القل اوينا او سياستها كبعث تعبير تكر الهمي عراقي وتايبتي الكردستاني او قراراتنا نمينا دست تخوش بن خانم ویان دخیل پیودار فراکسیون پارتی البرلمان عراقی گلکس بس